čao, ovo je Timi, ja sam Matija. Hvala ti lipa. Inače, ja sam koordinator volontera programa Močvare koji se zove Volontiramo u Močvari. Pokraj meni se nalazi Timon Vrteriš koji je volonter tog istog programa. I evo danas smo tu na ovoj prelijepi večernji dan, organizirali smo se jedan gigić, to jest gospodin Timi ga je organizirao sa svim volonterima. To znači da je organiziran koncert od strane volontera od početka do kraja. Uz malu pomoć bendova naravno. Uz malu pomoć bendova naravno, bez bendova ne ide ništa. Tako da mi smo ovdje, to jest volonteri su ovdje, ja sam samo pomoć, njih usmjeravamo kaj treba raditi. Volonteri su danas napravili, to jest ne samo danas, unatrag zadnjih mjeseci pol dana sve što se tiče ovog koncerta. Tako da ti mi reci ti nekaj, to kaj ti misliš? Pa evo, super, meni je super ovo da smo dobili priliku napraviti vlastiti koncert, znači u zajedništvo svaki član je napravio neki dio tog koncerta i s vremenom smo to sve usavršavali. I eto, danas smo došli tu, okupili se ranije, sve složili i evo, sve što trebalo smo napravili, eto, gig traje već, svima je super, ima ljudi, odlično, mi smo zadovoljni. Kako ti je općenito volontirati u Močvari? Kaj si očekivao dok si dolazio volontirati u Močvari i kaj sad misliš o tome? Doslovno, baš to kaj sad doživljavam, to sam točno očekivao, onak, baš sve, sve kaj sam htio raditi u Močvari i zapravo tu radim, onak, cilj mi je bio napraviti neki koncert, u budućnosti još koncerta vjerojatno, dobio sam priliku, organizirao sebe i ekipu i svi smo to napravili zajedno i super ispalo. I naravno da će biti još takvih događaja u budućnosti. Super, evo, ovu priliku bih iskoristio da pozovem sve ljude koji su zainteresirani raditi na nekoj sceni u Zagrebu, podebljati tu kulturnu scenu, pogotovo kad se tiče kluba Močvar je samo udruženje za razvoj kulture URK, koje upravlja Močvarom, tako da svi zainteresirani nek provjere Facebook stranicu Volontiramo u Močvari, nek se jave, očekujemo ih i nek dođe i druži se s nama, uživaju u obogaćenju kulturne scene Zagreba. Idemo sad na šank. Idemo na šank. Ajmo na šank. I ovo su volonteri isto.